Angeke ngikhohlwe into engafika ngayibona eGoli eJimistini, umuntu omdala acisha shayeka phasi phambi kwami. Sathe masiqeda isikolo sinabo Amos Sibande, bewungani wami vele kwase primary saye secondary sonke sibangani. Sahlukana ke ngokuthi ke yena wahamba waya eGoli wayofuna umsebenzi, mina ngasala ke eDondoni. Nganikwa ihalf rule ngumalume Sibusiso ukuthi ke uma abantu bathenga izinto zokwakha ngizabo bathuthela, uma abantu bathutha nalama student ase GS College eGlenmore ngizabuwa lekelela kuthutha ngwalayishela izinto ngwacharge. Uyabona nje izinto ezinjalo ihalf role nje umuntu ofuna itransport izinto ezisindayo nezinto zokwakha vele ngimi go to person. Ngishalelo business vele ngiphila ngalo ngelinye ilanga ngiyashisa kushisa ngenye indlela yabo bantu baphethe iumbrella kodwa ke bayajuluka ngendlela kushisa ngakhona. Ngidibane namama Amos Sibande ade mfana wami ngisize noma nje le half roll yakho iphezulanyana ngizawukhona kugibela ngigibela mama ngiyakwazi futhi wena ungabhadali. Hayi sesiyacoca ke la ndleleni ngiyadrive. Mntanami yazi lento oyenzayo iyangijabulisa ngoba wena uma uthutha into ezithile bakubhadala uyakhona ukuthi ufike ekhaya nesinkwa nidle nabazali bakho. Siyabonga. Hayi nami mama ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu angisize nje ngalokuncane lokuthi nami ngikhone kuyiphilisa. Kodwa phela na Amos nginokudibana naye lamakhaya ngoDisemba asho ukuthi hayi le Jimistin nayo uyasebenza. Athi yena uyasebenza nithi mana akakhona ukusithumelela imali nabo sesi wakhe uma bamcela imali ukhala ngokuthi ubhadala bosofa, uma ngabhadali bosofa uthenga umbhede, uma ngathenga umbhede ubhadala izinto ezibizwa ngabo Netflix. Ithi hayi Netflix mama, iNetflix ungazi uyiloma. Athi atinale Netflix vele into enjani. Hayi ngiyamchazela into yokubukela amafilimu yabona nezitori nje ezimnandi ayinama advert lento ukuthi sekiwe emarket. Athi hawu mntanami iyo lento mosesokolisa uAmos angakhona ukusithumelela imali into zokudlala nje lezo. Yena uhlala khala ngeNetflix nelo kanye Netflix mama. Hayi ngimehlise hayi besahlo ehla lo mama ku half road. Athi hey mfana wami Amos ubomthinta mani uyagula net lokugula uhamba nako. Nithi hayi ngizabomthinta mama as long as ahamba nakangakalali phansi hayi nami futhi ngizambeka emkhulekweni. Nawu ngiyabonga mfana wami uNkulunkulu akubusise uyezwa. Ngishaya ihalf roll yami ngendlini. Azange kuphela isikhathi esingakanani 2018 yazi wafika mama Amos ekseni wakokota. Ngihlala leyo ngimbeka sekitchen ngivula. Athi mfana wami kunjani? Ngithi sawubona mama. Hey zehla inyembezi ngathuka. Wathi Amos sosishile emhlabeni. Mfana wami ngizela kuwe ngoba angifuni into zakhe lena aze uMastande ayithathe le lapho Amos bekachashe khona. Ngiyacela mfana wami ngabe bekukhona iorder bekumele unamhlo olithutha uxolise ngizokubhadala ungimikise eJimistini. Sengikhulumile nabantu labe basebenza noAmos bangitshela ukuthi ke bekahlala kuphi banginika nama number oMastande. Ngicela ungitholele nje bafana abayi2 ozolayisha nabo izinto zaAmos le roomini labo sofa babalayo nalombhede yonke into esoyithola nezidofu zakhe ngifuna sibuye. Ngithi hayi no akunankinga mama futhi ngizakuphulela ungasakhali kakhulu mama sibomakhelwane. Nakuya Jimistin into esayithola lapha hayi ngeke ngikhohlwe. Yazi akazosivulela egatini lo Mastande athi hawu ngumama Amos asho mama Amos. Athi mama Amos yangayi ngima thawu ngiyaxolisa nami bese ngizwile kulaba sebenza naye abahlala ngapha. Hey hayi man yini niza nehalf roll. Athi lo mama sithi phela asithathe izinto ungaze usolo usirentisa abe anale ekhaya izinto sizawufika siyibeke ebo dining room ezinye siyifake egarage izinto zaAmos size sithole ispace la sayibeka kahle ngoba siyazi la uchashile. Asifuni ukuthi solo sibhadala iroom lezinto zilana na ungakhona kufaka omunye umuntu.
athi uMastandi kodwa isidingo se-half roll besingekho. Hayi sibukane. Hayi hamba uyozivulela. Manje ngalokuthi mina mangisiya lapha ngazi ukuthi bantu yabona banokuphambanisa bathi yabona iflat yabona lapho umuntu anekhishi ne-sitting room khona yabona ane bathroom yakhe yabona nje ne-bedroom bani konke ema-room noma kuyi-flat like kuyi-bachelor umuntu uzawusola athi eroomini sesidwayele nje bengitshe ukuthi naye Amos bekumuntu uthi uhlala eroomini usho into enjalo. Hayi yazi wathi akavula lo mama wathi naku uAmos bekanako yazi mehlo ahlaba phansi waqala phasi mama Amos wakhala waqala phasi mama Amos wathi mama asho lo Mastandi athi mama wabantu ngicela ukhiphe into zendodana yami. Wathi lo mama hayi ukuthi ngizithethe ungabuza abomakhelwane bakhe bantu abachashela eceleni kwakhe bomagza bakhe ubabuze bebabolekana izinto kwakhe yile gedlela lespontshi lesiya esisekhoneni nanayi laptop asiseyibuka nale laptop ikrekile ifakwe isala tape la ngaphezulu yazi azange ngisakhona kubabuka labantu abadala. Mama Amos angabelieve ukuthi lezinto ayithiwa isponge nombhede ngathi akatshela mama wakhe ukuthi bekawubhadala bongekho akunabo sofa lapha ibhanti belilengiswe kuBakla efastera yabona lapha efastereni bekuhakwe ibhanti kunetafula elincane liceleni kwefastera. Yazi bantu abadala ziyehla inyembezi kumama Amos lo mama woMastandi solo uyachaza ukuthi hayi Amos bekumuntu bengisolo ngikhuza ngento ngendlela futhi bekasebenzisa ngayo imali into nje bekayithanda kakhulu uAmos bekutwala into engathi isegarage yami mabhodlela otwala aseCraytini lapho ke bekanginika ngekwesinye isikhathi akayothenga utwala ngithi ngiyamnika icrate ngithi hayi ungabhadali imali yamabhodlela ngoba amabhodlela unawo uwabekela garage athi hayi khuleka ungawathengisa lawo mama Mastandi. Lento yegoli isafuna siyikhulume kahle ngoba bazali sizobabulala bafowethu ngalento esithi siyenze egoli lamathemba esibanika wona.